Jutro sam došla u 6 jutro s koncerta i evo me na avionu za Australija. Hvala Emirates što ste nas ovako lijepo ugostili. Ja sam se skuhala, ne znam kako sam živa nakon koncerta, ali evo, živjeli vi meni, baš sam happy. Koliko su stjuardese ljubazne, ono što ne plešu oko nas. Ovi letovi su spas, zato što doslovno smo imali samo jedno presjedanje. Gdje ti tražiš čarapu? Znači, ona je okrenula opako. Just let Daniela know we'll be there in 25 minutes just to get the security guards to escort us to the room upstairs. Ja se uvijek vrtim u krug, ne znam zašto. Tima! Ajde, ti mi se jedini veseliš. Evo da ga vidim. Daj ga! Nisam spavala jer, mislim, i zbog vremenske razlike, i zbog adrenalina, i zbog puta. Sada inhaliram, tako da mogu odraditi još jedan koncert za redom. Tako da, i pospremiti ovaj čumez stvari i kaos koji je tu. Vidimo se, baj. Prvi sunčani dan u Sidniju, prvi dan da sam ja izašla iz svoje bukse bez toga da mi grlo otpada, koliko sam se prehladila. A oni puštaju samo moje pjesme, običu se. Moja banda. Vi ste bitches. Jesu vas razdvojili, tugo moja. Vlogmas, šta je Vlogmas? Ja znam šta je vlog, ne znam šta je Vlogmas. Hoćemo jedno grupno upjevavanje, ajde da vam pokažem kako izgleda upjevavanje naš, ajde. Mi smo tu kao otvoreni zoološka stvari gdje su klokići slobodni, tako ih hranimo i ovo je takva relaksacija da je to čudo. Ej, ubi mali, ej, ode ono, ima posla.
unboxing. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Ali kak s nogicom je šutno. Da. Čekaj su to mama i beba. Oh, thank you. That's my favorite part of the flight. Sve što gledamo po filmovima i po onim fotkama na Instagramu, ovo je to. Ljudi, takav mir i nigdje nikog, nigdje. Ja doslovno plačem od ljepote i ovog što uopće imam priliku biti ovdje i ovi moji svi me ignoriraju, ali samo stanem tu i gledam i kažem hvala ti Bože. Stvarno mislim da mi ništa nije palo s neba i da sam se fakat naradila u životu da dođem u ovoj situaciji i da putujem po svijetu. Joj, fakat ću početi jako plakati.